Rom tayo. Para sabihin Abraham. Eri, dami pan inta tuan Abraham. Semenach kainak, dami uyawiyong. Maepungla mon silangan coach pue kisong kan me uyata. Pan kak suway kumekoch. Apo socho kak suway kumekoch mon silangan coach. Pupuk sarawi masani. Abraham poson coach o coach kachin kuprela pue en pungla re pue ki e poson. John tatang kan kinala puinan artatok. O puinaray kan socho wewe ki magsakis eo. Ap mekoch me painray katokiyata. Atuan arana semen me socho kin kaparapor ki eo yawya. Ap kin poson me coach kin kachin kapungala me sapungkan. Yei e poson me coach kin kachin kupure. Niye pan kachin kapungala mon silangi. Imech wewen en debich e kosoy. Niye kosoy yata tuan tayen aramasamen. Me coach kin kachin kabungalamon silangi likin e uyawiyakan. Met tay iraikan me aleyer makpen arsapung kan ren coach. O lapapen tiparaikan. Met tay iray me kauna sochepan kachin kapukanekin irail tiparaikan. Eri. Yatuan tay watch me debich kosoya. Akin miyara ni Rail siya me circumcise la. So, po epil miyara ni Rail me socha circumcise la. Po kichail wataker masanen puk sarawi me masani. Abraham poson coach o coach kachin kuprela po en pungla re po ki e poson. Eri, yat me watch wiyawi. Monen Abraham me circumcise la. Te muri. Ewiyawi mowe, kaiten muri. Abraham circumcised lar muri. O circumcised la, uyalar pilel eo, po en kasaleta me coach kachin kapungala, mon circumcised la, po ki poson. Eri, ima kareta Abraham uyala semen iraikan koros, me poson coach o pungkila poson mon silangi. Menta marasoche circumcised la. Abraham pil uyala semen iraikan me circumcise la. Mech wewe ke me iraikan me circumcise lar pil me meurki meuren poson me Abraham me meurkier mon circumcise la. Aranasakan kin alekiti sabol men coach ino sang ne poson. Coach kachin ino kiyong Abraham o katautokekan merapan soso kisampa. Eri. Ino watch wiyawiyer. Kaiten pueki en Abraham kapayata koson neto. A pueki poson la coach o coach kachin kuprela po en punglare. Pue masabol men coach ino tan koyang Israel kanche makin kapayata koson neto. Eri. Mech wewe ke me poson en aramas socha kachepe. O sabol men coach ino pil socha kachepe. Koson na to kin kareyong aramas engyang en coach. Awasa me soche koson net mie, soche sabi kiyong koson net pilkin mie. Eri, inowa pe asanta sang ni poson. Po en wiyala san sa leo me inowa yay sabol men coach kisakis sapan ong katautok en Abraham koros. Kaiten ong eche irail me kapayata koson na to. Apil ong raikan me kin poson tuwa eche Abraham. Po Abraham na semen kichay korusye ni palingayen. Nintuan mapuk sarawi masani. Iwiyaknu kala semen way nga terye. Eri, inawatan poita, po coach me melel. Yei coach me Abraham poson lar. Yei mekin kachin kamaurata me melarakan. O mekin kachin kapikakita sabon me masan songkan me soche miye maso. Eri, menta me soche me coach me Abraham kak kaparaporki. Ap poson lar. O kaparapor miye yerre. Ime ewyakila semen way nga terye. Ninduan puk sarawi bilmasani. Katautokom kan tan chochola tuweche usun tan lang.
Karanyong sompar epuki. Ab e poson socha luwachala. Niye kin metemetawe tuan palware makaranyonger imsakla. Tebil metemetawe tuan Sara me socha kak nechik. E poson socha man chikchikla. O e socha man pe kasalki sabolmen coach ino. E poson kin kakelata. O e ap kin kapinga coach. Ko e utan ese me coach pan utan kachin kabayata au teben sabolme ino. Hime kareta coach kachin kupurela Abraham po en punglare po ki e poson. Lebin masen pukach coach kachin kupurela po en punglare socha inchingti po ki ieche. Ebil inchingtier po kichail metan pil pungkila achay poson coach me kachin kayasata achail kaun sises sang mela. Coach kachin muitala sises po en poula po kit kachaykan. O sises kachin yasatang meur po en kapungkin kachayla mon silangin coach.